бийликке кирип келген эртеңки эч нерсеге алмашкыс, баа жеткис эгемендик күнүбүз менен чын жүрөгүмдөн баарыңыздарды куттуктаймын. Бүгүн биздин мамлекетте өзгөчө тарыхый күн болуп турат. Бул кадамдарыбыз менен биз бүгүнкү өсүп келаткан келечек муунга даңгыр жол жасап атабыз десек жаңылышпаймын. Бул академиялар жакынкы аралыктарда өзүнүн жемишин бербесе дагы 10-15 жылдан кийин бүгүнкү 10-15 жаштагы балдарыбызды келечекте мына биздин артыбызда турган дүйнөлүк деңгээлдеги легендалардын бизден дагы ушу Кыргызстандан чыгат деп биз чоң үмүт кылабыз. Көптөн күткөн күн келди. Барселонанын легендалары менен Азиянын легендалары жолдоштук беттешти баштоодо 18 000 орунду Бөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо күйөрмандар жыйырт болгон. Айрымдары Барселона деп кыйкырса, айрымдары Азия легендалары деп кыйкырууда. Приехали с семьей, вот моя супруга и наш сын с Алматы. Специально вот купили билет для этого. Узнали, что в Бишкеке будет такой суперматч. Вот, и решили посетить его. Эмоции зашкаливают, матч классный. Абдан жакшы бүгүн Барселона легендалары бул менин кичинекей болгон бул менин мечтам болгондо өзүнчөчү. Настоящий өзүнүн убакыттагы легендалары деп айтат. Бүгүнкү оюн өтө жогорку деңгээлде өтүп атат. Барселонанын келгени бул Кыргызстан үчүн өтө чоң жетишкендик, өтө чоң көрүнүш бул. Освещать такое масштабное событие прибыло множество представителей СМИ, причем не только из Кыргызстана. Как вы можете видеть, все, кто находится за этим бортом, являются представителями СМИ, которые расскажут об этом событии во всем мире. Я являюсь журналистом крупного информационного портала в Казахстане Тенгриньюз.kz. Об этом событии недели 2 назад услышал, и с первых дней у меня загорелось желание, потому что я с белой завистью вам, кыргызам, завидовал, так как привести в страну такой большой клуб такого масштаба, как Барселона, и легенды, кумиры нашего детства, это высокого стоит. Захотелось вживую увидеть матч, и сейчас он проходит очень так динамично. Мой первый цел был познакомиться с Академией Барселона, а второй цел уже игра был, потому что если мы будем развиваться друг другом, поддерживая с Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан, как друзья будем развивать вместе детский футбол, вот тогда мы выйдем на чемпионат мира вместе. But we will definitely say that it was definitely a very positive visit. Но я хочу сказать, что что это очень был классный опыт для нас. Вообще нам очень понравилось. Этот визит понравился очень сильно. Thank you for coming. Thank you for having us. Thank you very much.